Okay, ogu ni Mr. Life kabaka comedy spa Western Uganda musasire ekindi nkitwara abantu abe ndiyo mu comedy nyirukanga ndiyo wa Shwenkazi bwana utakafayo ekindi nza kukitwariza je nkoko kucenda abantu abakumanya mbamanyo mu comedy otakafayo yirukangozo wa Mr. Life kabaka o subscribing o searching Mr. Life kabaka YouTube o subscribing ore comedy zanje zinkwanyiza na masoyeko ni mwakora munonga kandi mukunda munonga ogo nwenkuzana mu comedy mwana mwonje kutufollowinga kumara heze esaje ori no tureba Shwenkazi baheta Nkore media na o subscribing kandi otukunde kandi downloading mwana hore nacho kwenda kutubuza okitubuza ite turo nacho kwenda ngutukwegese turonza kukwegese Shwenkazi ariya wena achikwegesa buri kimwe cyona nicyo nasize mukajya ntere kandi ete Shwenkazi kugira ngo agamba abana babakazi babishiki areba abasigazi areba abasiza bakoze ramaka kugira ngo ibintu byabe bikoreke byongeye kubonera byongeye mwonyo tukugira ngo amakabwa ari yagore biyombeka konka no kugezaho nogezaho tiroki Shwenkazi nakongera kubitwegesa ayonje kutugambira iha nita twongeye kakasa tumanye ngo nani following Shwenkazi ari Nkore media ninza kwega heki Nkore heki kenyi no bukazi bwanje butanyuriye Shwenkazi nabasa kunyegisa ngo kunda bunyure nabasa kunyura no mufuna Shwenkazi Nkore media subscribing liking sharing yurukangozo wa Mr. Life kabaka o subscribing katandika Shwenkazi hati naza twazaganya na Shwenkazi twambuza chumwe nawe byakwenda kutugamba nabitugamba Shwenkazi ramusi ababuryo abarebe bawo nababurukiza tonye tuganiye mbozi eshahezi ninye Shwenkazi sanyu eshahezi ndia kukabura abakazi nana abafumbo abine abakazi baba bashobire abatinenji zo bukazi ebyona nimbukora eshahezi nti cyandeto umwanya ogu kubagambira ningasho kubegesa amakaganyu gakaba makamarungi namakago kwesimisa aha Shwenkazi ni naturonde program ituragambira abantu abo nko kuturabegese konka otakareba bituriyo nsagamba enambere haho eriamtegwa video aho nogiyo wana ndatukusobore nango teresumu twizo wawe tukwegese nanga oteresumu oize kundi tukwegese tukunanke bijumanje ntuchikota katina aha Shwenkazi nienda tugani yachi ntichikwase kiti oyegisa abana abasigazi arabasigazi nibenda kuswera konka batakaswire bakore bata kandi kubarahikeyo kwenda ngo amakagabo ebintu byorobi konka bagaboneze mpora bakore bata ati ekinkwenda kabura eminyeto ejeta kashwire eri kwenda kushwera bantumwe mwegendesereze binja bishiki nabayayi mwetware mwegendesereze omushibanza omuchebero kumara hihi nko mwaka gono rukumureba reka kukana mbanda banda binje makagafire ahago kukana mbanda kure mwabanda kura mukashwera yegendesereze chondozo mushiki omanye ntwazaye omumanye mweno mumanye buri kimwe cyona rero waheza omushogwe kara bari mutawuni mwarukora no mugambira tubanzo taho wanyu binza kwiho wanyu reka kukana omuho mutawuni binji nibayabura bakazi yoshanga bari abayayi oshanga omukazi omwaka bihati nyine mushize cyo bamushwera nibayiza omwehorezo wabo ataho wabo ozo wabo baniyo wamu aha Shwenkazi niye nankubuze kuwa kufuno mucyo omuntu omurungi nyoni angwa nangwa ntakaburuze nanye ndusweno niye nangambe omuntu omurungi yakuswera aswera omukazi abonire aswera ryata omubi aswera ryata ati Shwento ikintu cyo kwenda kugamba omukazi nabasha kuba ari umurungi kuko mutima gufite yiwo mukazi shwera empisa zo mukazi emicwe twana nemitwarize reka kugira oti nyoni nyendo mukazi omurungi oyinde kumushwera ari umurungi konka akakubera ikizibu nyoni injira no shwera emicwe na nemitwarize yo mukazi nyone napabura abantu abareba Nkore media abareba Shwenkazi kandi ekimuraye ngiye gukora neki iwori yo musiza wano nda kushwera omukazi otakafa burungi fa mutuma omutuma torarake gumanya ngo no mutuma gwe ogwa kutwaza iyo takapapa mugendo mpora iyo mwareke ngo kinto cyurumu ngo atakizura munonga atomwicaga na yebuza omusigaza ari serious nanga atari serious kongo kumeno faye mpora kongo bwana ndakuswera bitari byo kwana ogumeno fayo mpora
oteke akantu kamwe bitari byo kurana no gambira asumu kasiba no gambira asumu aha mwe mutayimu na waje tkongo musigazi wanje nankunda batakungo na ore yakubipinga nanga futera aha kora aheze otambure mporacha abanzo mbuza wabo ninkaye koreze kwamanya omwana muyo result zone zikumfa kora aheze yo tambure mpore nyuma mpora utapapa yo jena mpora kikacharo cyo wabo atakucumanya kora aheze kwikayo yo nako garuko yetwarze mpora wakaraka kuri yako koreze kuma family yabo yo jene mporo gishikemu osenko kubuza umuhanda koreze ku family yawe weza kuma obuzo umuhanda koreze ku family yawe omukazi uzike wa musugo wa mtown ovankai otaka musubire just a girlfriend or just mpora ato buzo umuhanda koreze ko wabuzo umuhanda orebe nko mukiguro abo wasange bo niyo babuze nko muhanda kumbi wano nicyo uriho no gendera atukaheze gende mpora ofunenka munywano wa wacharo tari munywano wawe gongoro ndo muntu munywane nko mukiguro bankachi ozo mporo buze tkonka family y'abantu aba netwazita otakayoreka ngonda kuswerayo yo yereka ugende nko mukakoriyo kwenda kugira oti arofa omufamily omwino twenda kumu mwano gende mu magezi ugitwonka family y'abantu aba netwazita bakugambe nko kubagamba je ngumanyina atwana yangana isemyaka 5 arkwanga uhiburizo naje nangaje ngo uri mukazi mbamutere ngo nakagumisiriza obwe nubwo babuze ubunkwa otakapapa kukanoswera mukazi okay wanorebe cyo cugumera iyo kora munywano twareze tufuno mushogwe otakajire hare munonga kujya muzo mure ombagete kusanga muzo mu rukunde je gumira otakakoze rukunde je gumire munonga iyo banzo mujeti ni ndo ntwaro wanyu otakajana ko je kwanzura ogambira umukiniye ndo ntwaro wanyu nka munywano wawe akawa natakayanga kwa nana chukunda onana kunda mukacheka ojene nka munywano mtine yimwishire hona otakakoze na rukunde gume konka wasimo mwishi rukunde takabire kwasire akwa yakwata no usanga nibi wabo takize mwe no usanga wasindo mukwano usanga watemera banzo shiko wabo ojene nka munywano kumurikeyo no muchimba kumbuza kandi oga munywano wanje chikomaho bitiyo bite ntukora mwamiromo obwo nubwo babuze nuko bakireba ato mwami Shwente bingi nibagira ngo omukazi yazira omwana akaheza karugumuka takuzara mukazi oburire hapana nikibaho hari ekintu cyo kuzagumisiriza kikanga ninga shabingi no shanga yiba wogwe nyina wogwe mushiki yafiri ato shanga yazara omwana kandi omwana ogwo wiza bamushwera yabo mukazi yayombeke hati ebizubunu babiri bingi ndijo mwe ushanga nyina yabari umusinzi we niyo noza kwekorera muhara umusinzi unoza kumushwera icyo niyo nore ngucerkari ati nicyo tukubagambira nikirungi kubanza wazumbo mushiki wamanya umushogwe natwaza umushogu owabo hakahari nkashi umwe no kwata umushiki ushanga go mushiki wo mutawuni umuyoramo mutwara ukimutwara ukiza kushanga ngo wabone bakekera ushanga ngo wabone nabarogo ushanga ngwisha kana itabantu ningashi nyena akasharishe ngo mucyamaraka so nikiba kiri kirungi kubuza umukazi waza kushwera ahakuruka Nkora yeyo kwa kutwaza atwo kuba wabimanyire lave taka kwasireyo ekintu nkibona kwanga ke kuba yakwasire no usanga watomera wasore cyo tetegere kandi cyaka kikubona abonesa omo ikoza kujya moto jiza kubuza nkabakadengwa ahubwo mucyaka turema akaturema wamusuire tucenda kwemuka mbantu tucenda kunanga usanga byakusinga maraka kugira ngo ravo ka papera speed akari umunywano wanje wumushyi we kiyafu no musigazi basemerwa ikana byama nawe tiyabanza nangwa kumbuza hakurga nabanyanye yamutweka ate musigazi yakwaci yamwesere ate bibisha kuteganisa abana babiti ati nyona nje mwami Shwente omuntu wimuka kugira ngo wakukora maka aminya maka nico kureba ngashenchera ati omusigazi kakubariyo natambura yagwo omukazi umuhanda atwara omukazi we kikurunana afu omukazi kurengo nechemerero cyo mukazi akikaye byamfukira bindi atatandika kujya ati ekinenki ekiri obwagambe ekinenki nuwakitoro twiro mu mahanda wakunda omukazi nimanya n'obuturi mu town inayitwanturuka nomugera nomanya irokozo wanyu ombiro bite na biti nienda kwijwanyu kutayayira omushiki nagenda yayino wabo nazayo
ato mukuzayo kwe nozayo iwono bwo kuzayo orukuzagura nk'ebihimba ningo mboni nyebugusa nk'enko Buza nzayo nji kuronde koko nzayo atoshanga omushogo wahikayo yiwahikayo noguma oreba nyena oreba bakuzarwa nabo oreba mwene orebe mutwarize yeka wori omuntu ari kwahura to kurwa muko mutine cyo yihe nyone ndakwabura bicyade saheje waboringo gafuna nkanyenga Mr Life Kabaka okahura wankunda nyuti nyine nsonga konka banza niwo yetwarota papa ati naza sede yabichi yotaka papa niyo mushi yetware mpora omozo kora yakupapa yangu yakukunda yesi niyo tachanga ngo yakukunda niyo jeti nanye nacho ngo tachizura mu speed yetware mpora ofune banywa otaka mucheravu yeje ya uyukuza kusangane kubuzo bwenge kubanda aha banzo buze banywane be koreze kufuna banywane be ofune banyanya koreze kufuna banyanya omanya hakurwa mayengu ina hakurwa atkora heze kufuna banywane be nabo chitware mpora taje kupapa atkora heze ochitware mpora banywane be kora heze obarge mbanywane be ogende banywane babanywane be hata abo banywane babanywane akwagambira munywano ukambuza ekufa musigaza nazaje ati munywano ato muchobe no dating akozereki abe nambuze kineki mbwene hati kora amanye ngo guno munywano wanje ancenga oriyo ndeyo muki kora amanye ngo guno munywano wanje ninye kwenda otakabuza munywano kubanza fune munywano wogo atkoleze kufuna munywano wogo koleze kufuna munywano wogo akubarya ato guno nora afune muka munywano wawe oriyo no cenga oguninye kwenda kusweri yo nyabo atongu numunywano wanje kora abuze munywano wanje bikunkwata naza garka bingambire atusange umo yazo mukubiya ate chora akore funa munywano wogo kweze kunywano ogu niyo ufune munywano wogo atwafune munywano wogo warubaze ati atobe nuwo wanywani otakanywano ogu ati onywano ogo warubazuru ati yokoreze kumunywano atabe nuwo yagumana akusiana akubega mpora ati karabe nabega mpora nanoga gumena abega atogo ogoga gumena ya mebi kurugari nyowe amagezi atkareze ganyiham ogoga gumena mugambe ogoga gumena aganya noria akubiyo wanje ancenga atkabaka koriyo kabengoruzegere kugira ngo emboze era afune kuruga owanje ergari yogu atari yogu atusange no gumano chunuza mpora oje tukonka munywanu wa oria kana munywanu woria mbweno okama nyota ori umusigaza ino mukazi nanga naswera ato ogogu nwara abuzo ato guna wakubuzo ogakugambira ogo atakamanga ogogo omuchina connecting anogo atusanga mwakochi wagenda mpora wafune chokwenda atocheza kumanya iri kumukwata bibonire umusigaza ari serious naenda kuswera bitari yo kusangano ebyo kubota kwenda wasanga atakubikora ata urave tanga kukwata mpora atasanga yakwata mama rebe chintu mwana aravinga yamakwata mwana none oriyango hinjire atecheweza kukwata yabonera ata muzum cyo kuswera ngano kunkati nkanye niza kukeninga nti yabona kukunda manke ebyo nebyo Nkore kinyinechi ati yoraka kwicirize byanje mbina gamba kumbe nyona ninkwenda kweyamisa umwe kweyamisa ko mwaka nkagumwe nange imyaka nkebiri ineki kuba nimbara wachirewe atusanga nafutemeza akujya wanciriza munongo nonyiciriza munkota munonga yabina gamba nimba ninkubiye yo kayicirizo nyondo marika nimba ninkubiye akwa ineki kuba ninkwenda niyo yetware mpora no papisi wachi Buza munywano wanje ogende mpora cyabasika abe nuwe yagumana kuchondoroza mpo akwa munywano ochugume kusanga niyo mwesige mpora tamwesiga munonko nkabe munywano wawe ati niyo mugambe reason echoroho nuwara kube munywano wawe niyo cyo kwabura bishim taka papa obuswere bugumere bisobwana ndakuswera nanga kuswerwa oyetware mpora okay nandi Mr Life Kabaka Comedy Superstar ni Uganda mwonje kuhagera Mr Life Kabaka Comedies subscribing mliking muyirukange mundebe nyona amasweko ndikitera turiyo ntitemu western nyona ntitera hona mwonje kutaja nyine Shwenkazi wanje okuturiyo ntibasibura Shwenkazi sibura abantu nanye Shwenkazi sanyu eshaheti nani sibura bantumwe ekinde kinkwenda kwabura abacyara